Ndagusuje kandi mwifuje kumeza kugira ibihe byiza ukunda kandi ukurikira ibiganiro n'amakuru on time TV yo channel yo chess dukomeje kugenda tukugezaho uri hirya no hino. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, niba ukunda gukurikirana amakuru agenda avugwa hirya no hino mu Rwanda, wabonye inkuru yavuze uburyo RIB yafunze umuforomo ukekwaho gusambanya ku gahato umukozi ukora isuku kwa muganga. Areka rero natwe tubabwire uko byagenze nyirizina, mwumva uko byaje kuba bigenda kugira ngo uyu muforomo akoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato uyu mukozi ukora isuku ku bitaro. Ese byabereye ni kubiye bitaro? Tureta tugenda kandi tujye no mu gitabo cy'amategeko tuze kureba icyo amategeko avuga, turaza kureba ingingo igihana, tukaza kureba ingingo y'ijana 34 y'itegeko nomero 38/2018 ryo kuwa 30/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu gihe byabahamijwe n'urukiko iki cyaha. Turebe yahanishwa iki. Ni On Time TV yo channel yo chess ngo ayikaze niba ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa se utarakora subscribe uyikore ukandikwa n'amagambo yanditse mu subscribe imbere zina On Time TV aretaza akamitso kizojyana kwa kane wa wibere mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Ujuba mu mbere bahurana amakuru menshi meza nkanga kandi zebate n'itsinda ry'abanyamakuru kabari mu gutsara amakuru abavugwa muri politike, mu buzima, mu burezi, mu muco, mu wakamana ndetse n'utundi byose bivugwa no mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Ngushimiye kubana nanjye kandi like. Reka rero dukomeze mbabwira amakuru ya nyayo, mbabwira uko byagenze kugira ngo umuforomo ukekwaho gusambanya ku gahato umukozi ukora isuku kwa muganga atabwe muri yombi, ndetse bize kugera nubwo bigera mu itangazamakuru. N'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuforomo w'imyaka 39 akora ku kigo nderabuzima cya Ruheru, ni ikigo giherereye mu karere ka Nyamasheke, akaba akurikiranaho icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Amakuru yizewe atubwira uko byagenze On Time TV ifite avuga ko uyu muforomo yasambanyije ku ngufu umukozi ukora isuku kuri icyo kigo w'imyaka 25 ubwo bombi bari bakoze akazi k'ijoro. RIB nkuko yatangaje ko yamuteye muri yombi ku itariki ya 6 kwezi kwa 2025, bikabivugwa ko icyo cyaha akurikiranweho cyabaye ku itariki 30 Ukuboza, ubwo n'ukwezi kwa 12 mwaka 2024, bibera mu murenge wa Kanjongo, akagari ka Raro, ni mu mudugudu wa Musaka aho icyo kigo nderabuzima giherereye. Uwafashwe hano wafashwe nyine n'uyu nguyu RIB yataye muri yombi, yahise ijya kumufungira kuri station ya RIB ya Kanjongo. Ni mu gihe dosiye ye igiye gutunganwa kugira ngo yoherezwe ubushinja cyaha nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya abivuga. Benshi mwibazaga ngo byakozwe ryari se, byagenze bite, byanyuze mu inzira. No kuvuga ko ku itariki 30 aribwo byabaye z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024, bibera hariya mu murenge wa Kanjongo nk'uko bigaragara rero. Kandi mu byagaragaye bigaragara ko uyu muforomo yari yarayizamu, ndetse n'uyu ukora amasuku hariya ararizamu nyine abaribwo aza kumukoresha ibi ngibi. Nyimara kubibona avuze ni se niki amategeko ateganya. Areka turebe rero icyo amategeko ateganya, dore ko icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato akurikiranwaho giteganwa n'ingingo y'ijana 34 y'itegeko nomero 68/2018 n'iryo kuwa 30 Kanama 2018, rikaba riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni mu gihe rero yaba bihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. RIB rero nubwo yamutaye muri yombi, amategeko akaba avuga ibi ngibi, ariko nago yagenda izatanze ubutumwa. RIB yaje kuba yibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'icyo cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato amusambanya yitwaje umwuga akora, kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko, kandi ko ubikora wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera nyine nk'uko amakuru yizewe, amakuru angeraho muri kano kanya abivuga. Sinababwira amakuru nk'angaya ngo mbure kubabwira ku nkuru yavuzwe cyane mu minsi yashize. Ni inkuru y'umugitifu wa Mugombwa. Uyu nguyu akekwaho ruswa y'ibihumbi 300
urukiko rwisumbuye rero rwa Huye rwagumishije icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Ngoma cyo gufunga by'agateganyo wari umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mugombwa ni mu karere ka Gisagara, bakamwita Bigwi Alelore, ukekwaho ruswa ibihumbi 300. Ni icyemezo cy'urukiko cyasomwe ku itariki ya 6 Mutarama 2025 nyuma y'uko urukiko rwasuzumye impamvu z'ubujurire bwe rugasanga nta shingiro bufite. Uyu Bigwi Ale yari yajuririye urukiko asaba ko yakurikiranwa ari hanze, ariko urukiko rukaba rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma aburana afunze. Bigwi aburana imbere y'urukiko cyangwa se aburana imbere y'urukiko haba mu rw'ibanze no mu rwisumbuye mu bujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yahakanye icyaha aregwa cyo kwaka no kwakira indonke, bivuga ko yahawe na Lieutenant Captain Ntaganda Emmanuel, akavuga ko ari ibihimbano, agasaba ifungurwa ry'agateganyo hashingiye ku ngwate y'umwishingizi wamwishingiye ndetse n'inyandiko zigaragara ko arwaye akeneye kwivuza. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwo kuvuga ko kubona hari impamvu zikomeye zituma Bigwi yakomeza gukurikiranwa afunzwe ngo kuko ngo bugikusanya ibimenyetso ngo ruzamuregere urukiko mu gihe cy'urubanza mu mizi. Nyuma y'ubusesenguzi bw'urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasanze hari impamvu zikomeye ubushinjacyaha bushingiraho busaba ko Bigwi yakomeza gukurikiranwa afunzwe, rukabihuza n'imyiregurire ye, maze rwanzura ruvuga ko hari impamvu zikomeye zigaragaza ko ukekwaho icyaha yaba yaragikoze rushingiye ku kuba ngo hari ibyagezweho mu iperereza byashingirwaho bifatwa nk'impamvu zikomeye. Ubucamanza buvuga ko nubwo ingingo ya 36 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha iteganya ko ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze, ngo rinateganya ko ashobora gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka 2. Rwanagaragaje ko kuba uregwa yaravuze ko arwaye ashaka kuburana ari hanze ngo abashe kwivuza nta shingiro bifite, kuko ngo afungiye mu igorero rifite ubushobozi bwo kumuvuza mu gihe bigaragaye ko akeneye ubuvuzi, ndetse rukaba rutanashimye ingwate yatanze kuko nayihuriye n'indangagaciro z'igihugu gishyira imbere mu kurwanya ibyaha bimunga igihugu bikagusubiza inyuma, bityo bikagisubiza inyuma, bityo ngo iyo yatanze ikaba ntacyo yamarira igihugu. Urukiko rwanzuye ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Ngoma cyo gukomeza gufungwa by'agateganyo kigumyeho mu ngingo zacyo zose. Bigwi Ale wahoze ayobora umurenge wa Mugombwa muri Gisagara yataye muri yombi ku itariki 5 Ugushyingo 2024 akurikiranweho icyaha cyo kwaka no kwakira indonke bikekwa ko yakoze ku itariki 26 Kanama 2023 mu gihe agitegereje kuzaburana mu mizi. Uyu Bigwi araba afungiye mu igorero rya Huye riri ku Karubanda nk'uko amakuru atugera muri kano kanya abivuga. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye, ari nako dukomeza kugenda turyoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye. Twakomeje kugenda rero tuvuga ku makuru agiye atandukanye, nyine navugwa mu butabera, ariko nuko byari byifashe nyine muragenda mutubwira uko mubyumva, mutubwira uko mubibona, hanyuma dukomeze kugenda tubana neza cyane. Mu yandi makuru nabonye ko moto, ni ukuvuga ngo moto rwose zigiye kujya zinyura muri controle technique ingamba z'u Rwanda mu kugabanya iyangirika ry'ikirere. Ibi rero nabyo nibyo turibuze kugaruka mu makuru yacu ari imbere, muze kumva uko bimeze, dore ko Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yatangaje ko iri gutegura umushinga mushya wo kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga ibizwi nka controle technique, hagamijwe kugabanya imyuka yangiza ikirere isohorwa nazo, ku buryo na moto zizajya zigenzurwa ibintu bitari bisanzwe. Bikaba byatangajwe na Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr Jimmy Gasore ubwo yagezaga ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite ishingiro ry'icyemezo cyo guhagarika moto nshya zikoresha ibikomoka kuri peteroli mu mirimo y'ubwikorezi mu mijyi ya Kigali, cyatangiye gushyirwa mu bikorwa kuva ku itariki ya 2 Mutarama 2025. Ni muri gahunda y'inteko ishinga amategeko yo kugeza ikibazo kiriho n'uburyo bwo kugaragaza ikibazo kiriho n'uburyo bwo gusaba ibisubizo bw'icyo guverinoma y'u Rwanda iri gukora mu kugikemura. Nk'uko rero nakomeje kugenda mbibona nuko bimeze, mu kanya ndaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye, tubabwira iki imibare igaragaza, turebe uburyo bwo kugenzura
nabwo bugiye kuvugururwa. Ibi byose turi buze kugenda tubirebera hamwe muze kumva uko bimeze, hanyuma mukomeze kugenda muryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza On Time TV dukomeze kugenda tubagezaho.